Impanigalanan ng many, yapin niya in MTV, Quarter 1, Week 2. Makapamasang makabang amano na atindakal silaba. In kasanayan pimpamamasa, metong yang maulagang proseso, pimpamadiskubrira ring kabaldugan daring salita, amano, mamakaugne karing yayaliwang asignatura. Keng pamamasa, apapalawak tamo, katamong sariling kebalwan, kareng konteksto, o kalamnan ang pong pigunaman in kabaldugan ring katamong babasan. Ay biyatamo naman in katamong sariling paglalawe, reaksyon, kapanamdaman, ang pong opinyon na malyari tamong agamit king aldoldo pamibiyebye. In pamamasang masikan, metong yang paralan ang mabiyasang manapseng amanong masalese. Reni, dapat lang iagkas king matning boses gustong ekspresyon ang ponton. Deng letro, ila ring bubuo kareng silabo. In metong aletrang kakatni, malyari ang maging silabo, pero in metong aletrang makikatni, iya malyaring ausan silabo. In silabo, yapin in pamagpuklat ang pamagsara ng asbok gustong mamasang salita at ila naman ding bubuo keng salita. In pamagsilabo, metong yang pamagsane, king pamamasang masalese, ang pong mabilis kareng salita hanggang king pamamasang telatag at miyayaliwang teksto. Kumpletwan laring salita, lawining letrato, na nula ding mawawalang letro. Nung inke kayong sagot, A, I, L, at ing mabuong salita, pamilya, gusto kayo. Lawening letrato, na nula ding mawawalang letra. Nung inke kayong sagot, ang mawawalang letra, A, ampong N, at ing mabuo, tatang, gusto kayo. Nanuya, ing gustong, panyalita, kenin. Nung inke kayong sagot, ima, gusto kayo. Nanuya, ing gustong panyalita, kenin. Nung inke kayong sagot, oyaya, gusto kayo. Nanuya, ing gustong panyalita, kenin. Nung inke kayong sagot, waliya, gusto kayo. Ing silabo, yapin ing buklat, sara, ningasbuk, gustong mamasang salita. Basan ke ing poesyo at sundan yuko. Ing pamagat na, ing ke kaming mula, asinulat ng Nelia D. Pamba. King ke kaming malwalas ang mula, tanaman sa gana laking bunga. Dakal agule, akit mo naman, deni masantingla, king panimanman. Bitan ke, ing ke kaming mula, king ke kaming malwalas ang mula, tanaman sa gana laking bunga. Dakal agule, akit mo naman, deni masanting laking panimanman. Ding salitang makagulis, keng poesya, yapin lading, malwalas, tanaman, sagana, masanting, panimanman. Gawan tamo nini, pamagsilabo, ang popang bilang dareng silabo. Keng pamagsilabo, itambuklat sarana ning asbok, halimbawa, malwalas, mal, wa, las, mal, wa, las. Kung bilang natala rin kayang silaba, mal, wa, las. Ilan na bilang ding silaba ng salitang malwalas? Nung kaya kayong sagot, tatlo, gusto kayo. Number 2,
tanaman. Tanaman. Ta, na, man. Bilangan tala rin kayang silaba. Ta, na, man. Pilan na rin kayang silaba. Magaling at lulo. Ing salitang sagana. Sa, ga, na. Sa, ga, na. Pilan la bilang din kayang silaba. Nung ingke kayong sagot, trilo, gusto kayo. O ing salitang masanting. Ma, san, ting. Ma, san, ting. Pilan la bilang din kayang silaba. Gusto kayo ning sagot yun at lula. Okay, next. Panimanman. Pa, ni, man, man. Pa, ni, man, man. Pilan la ring bilang din kayang silaba. Nung ingke kayong sagot, for you, gusto kayo. Basan la ring salita ampon itulid me ing gustong litrato na. Mamili kang litrato kilub ning kawun. Number 1, mariposa. Nuka rin niya itang litrato ning mariposa. Nung ingke kayong sagot, ini gusto kayo. Number 2, ortelano. Ortelano. Insano ka rin ing litrato ni ortelano. Nung ingke kayong sagot, ini gusto kayo. Number 3, motorsiklo. Motorsiklo. Insano ka rin ing litrato ning motorsiklo. Nung ingke kayong sagot, ini gusto kayo. Number 4, rektangulo. Rektangulo. Insano ka rin ing litrato ning rektangulo. Nung ingke kayong sagot, ini gusto kayo. Number 5, alitap-tap. Alitap-tap. Insano ka rin ing litrato ning alitap-tap. Nung ingke kayong sagot, ini gusto kayo. Pantunan mo nganyan king danebi ni gustong letra ni pangasilaba na ring amano king dane A. Isulat siya ing letra ning gustong pakibat gulis. Number 1, damulag. Damulag. Insano ka rin ing gustong pangasilaba na ning damulag. Nung ingke kayong sagot, siya gusto kayo. Number 2, kabyasnan. Kabyasnan. Insano ka rin ing gustong pangasilaba ng salitang kabyasnan. Nung ingke kayong sagot, iya gusto kayo. Number 3, pandemic. Pandemic. Insano ka rin gustong pangasilaba ng pandemic. Nung ingke kayong sagot, iya gusto kayo. Number 4, pipamyalungan. Pipamyalungan. Nanuya ing gustong sagot. Nung ingke kayong sagot, iya gusto kayo. Number 5, mikakapatad. Mikakapatad. Insano ka rin ingke kayong sagot. Nung ingke kayong sagot, iya gusto kayo. Neni anak, sa masanla ring silabo, bameng abuo ing
amanong makaparikil keng litrato. Bilugan niya ing letra. Number 1. Lawen niya ing litrato. Insano ka rin ing ustong amano. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 2. Lawen niya ing litrato. Insano ka rin ing ustong amano. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 3. Lawen niya ing litrato. Insano ka rin ing ustong amano. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 4. Lawen niya ing litrato. Insano ka rin ing ustong amano. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 5. Lawen ning litrato. Insano ka rin ing ustong amano. Kung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Ngeni anak, basan da ring makatiking telatag. Bilugan me ing amanong ating dakal silaba. Number 1. Makangisnis siya, uling masakit ya panamdaman. Makangisnis siya, uling masakit ya panamdaman. Nanuya ing amanong ating dakal silaba. Nung ingke kayong sagot, panamdaman, gusto kayo. Number 2. Atinyang bayong pialungan ing anak. Atinyang bayong pialungan ing anak. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, pialungan, gusto kayo. Number 3. Madalumdum king kilob ning lungga. Madalumdum king kilob ning lungga. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, madalumdum, gusto kayo. Number 4. Minuliya nandin gat panapon. Minuliya nandin gat panapon. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, gat panapon, gusto kayo. Number 5. Malapad ya ing ulas. Malapad ya ing ulas. Nanuya ing sagot. Nung iksagot yu, malapad, gusto kayo. Basan taningin ing kwento, ing pamagat ning kwento tamo, ing masikan atoto. Bakit kaya inaus ding masikan itoto? Nano kaya ing kewana? Ing masikan atoto, asinulat ng Nelia di Bamba. Aldoning Sabado, habang manyakluya itoto, at inyang dimdam anak o gagaga. Peki ramdamana nung nuka rin manibat ibosis akikyak. Tinuk ng yaking gagawana. Mintaya king malapit sapa, uneng alayang ikit. Memulaiya ang pong minta, ketang madikut, pero alane naman ikit. Ginulisak ya ang pong anang sinabi, nuka rin ko, ketang boses akikyak. Eya makapakibat, uling masakit ne ing sugat ning anak agagaga. Tenok na ing boses at aton tunane. Ikit ne ing kasiping dangbale, ilara, at luyang banwa mamesipit king batong maragul. Kalale neng tinulak ing bato, ampong piglinis ne itang sugat ng laro. Bilugan niya ngeni ing letra ning ustong pakibat. Kapilan milyari ing kwento. Kapilan milyari ing kwento. A. Aldo Domingo. B. Aldo Lunes. C. Aldo Sabado. Nanuya ing sagot. Nung igsagot yu, siya, gusto kayo. Number 2. Nanu ing dimdam ng toto habang manyak luyo. Nanu ing dimdam
alam ng toto habang manyak-luya? A. Anak agagaga. B. Anak agugisa. C. Anak amamyalo. Nanuya ing sagot. Nung ing sagot yu, eyo, gusto kayo. Number 3. Bakit gagagaya? Bakit gagagaya? A. May lakwan niya kang imana. B. May nabuya king sapa. C. May sipit niya king batong maragul. Nanuya ing sagot. Nung hindi kayong sagot, siya gusto kayo. Number 4. Makanano neng sinopan toto ing anak. Makanano neng sinopan toto ing anak. A. Inaus ne imana. B. Kalakalale neng tinulak ing batu ang pong piglinis ne ing sulat na. C. Dinena neng pamangan ilara. Nanuya ing sagot. Nung hindi kayong sagot, biya gusto kayo. Number 5. Nanong aral ing abaluyo keng kwento? Nanong aral ing abaluyo keng kwento? A. Kamuanan niya ing anak a menasakit. B. Pagkalyan niya ing anak a menasakit. C. Sopan niya ing anak a menasakit. Nanuya ing sagot. Nung hindi kayong sagot, siya gusto kayo. Nanong ugali ing papakit da ring makatuki ing kwento? Isulat siya ing letra ning gustong pakibat keng kilub ning kawun. Number 1. Manyakluya itoto. Nanong ugali ing papakit ng toto? Manyakluya itoto. Nung hindi kayong sagot, siya masipag ya gusto kayo. Number 2. Gagagaya ilara uling menasakit ya. Gagagaya ilara uling menasakit ya. Nanuya ing sagot. Nung hindi kayong sagot, mataloti, letter D, gusto kayo. Number 3. Peninton neng toto ing anak akikyak keng madikot alugal. Peninton neng toto ing anak akikyak keng madikot alugal. Nanong ugali ing pepakit na? Nung hindi kayong sagot, matapang, letter A, gusto kayo. Number 4. Tinulak ne ing maragul abatu. Tinulak ne ing maragul abatu. Nanong ugali ing papakit na? Kung hindi kayong sagot, masikan, gusto kayo. Number 5. Telakat teng toto ilara ang pong lininis ne ing sugat na. Telakat teng toto ilara ang pong lininis ne ing sugat na. Nanong ugali ing papakit na? Nung hindi kayong sagot, B. Mapanyawop, gusto kayo. Tandanan, hingkiligan keng pamamasa metong yang maulagang proseso kin pamagtanto karing kabaldugan da ring salitang mga rakal a silaba. Kin pamamasa bagong pisaya kin pamagkilala ang pangmangsabi kareng tunog ring balang letra. Ing silaba, yapin ing pamagbuklat ang pamagsara ring asbok gustong mamasa. Keng pamiyabe-yabera ring letra mabubuya ing silaba. At deng silaba istong piyabe-yabela mabubuya ing salita. Keng pamamasang taimik damdaman tala ring gustong tunog daring silaba ampong salita. Ngeni isulat siya king kilub ning kawun ing pakibat. King salitang guli alilan mengba unang silaba nanuya ing layong salita. King salitang guli alilan mengba ing
imumunang silaba, nanuya ing bayong salita. Nung ike kayong sagot, paleyo, gusto kayo. Number 2. Ing tauling silaba ning salitang mabagal, alilan mengyat, maging nanuya ing bayong salita. Ing tauling silaba ning salitang mabagal, alilan mengyat, maging nanuya ing bayong salita. Nung ike kayong sagot, mapayat, gusto kayo. Number 3. Alilan meng pang imumunang silaba ning pulis, nanuya ing bayong salita. Alilan meng pa imumunang silaba ning pulis, nanuya ing bayong salita. Nung ike kayong sagot, palis, gusto kayo. Number 4. Alilan meng lang ing tauling silaba ning magaling, nanuyang bayong salita ing mabuo. Alilan meng lang ing tauling silaba ning magaling, nanuyang bayong salita ing mabuo. Nung ike kayong sagot, magalang, gusto kayo. Number 5. Ing salitang salamin, alilan meng mat ing tauli ng silaba, abuume ing salitang salamin, alilan meng mat ing tauli ng silaba, abuume ing salitang. Nung ike kayong sagot, salamat, gusto kayo. Hanggang mukeni, salamat!